Si Maria bergerak, surat-suratku, ibu adikku sadar, aku rasa Bapa teman gelukku. Tuhan, si Maria bertani, aku lebih mertua minat edu, masa bulu dukunku, lari ke masukku, samardu ibeluku, terlampa-lampa lari kujurna, kembali selalu katamu, siap sembuh tugas musuhku, sentak-tak lagi ya lau bergeluhan, berekenduk malamnya adikku, sentak-tak lagi ya lau bergeluhan, unggah genduk malamnya musuhku. Oh Tuhan, oh ibadahku, ulah tak hidup perbahananku. Oh Tuhan, oh ibadahku, bujurku sekeman batu.
Oh ibadahku, ulah datang hidup perbahananku. Oh Tuhan, oh ibadahku, bujurku sekenakanku. Perbahanan Rasul Walu ayat 14-10 enda. Petrus ras Johannes pe nama kentanna kubas kalak Samaria semaka kesah kesah sibadia ngonusur seman kalak Samaria. Jadi lanai rendobah kalak Yahudi entah lah kalak Yahudi, kalak budak entah pe bebas, kalak si ersunat entahlah ersunat, kerina kalak si kerina kalak si ngalukan Kristus, kerina kalak si goy predikan ibas gelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ngalukan kesah si badia lanai rendobahan bangsa Yahudi entahlah bangsa Yahudi, lanai rendobahan maka sohku kita pe kesah si badia maka kesah si badia menusur man kalak situ singalukan perkuah ate di bata arah pertoton Petrus ras Johannes tupung itamakan na tanna kubabo takal kalak Samaria ijeme ialokenna kesah si badia tridah ijenda maka di bata ija di bata make suruh-suruhenna masu-masu kalak singgote tridah di bata make suruh-suruhenna Petrus ras Johannes masu-masu kalak singgote kesah si badia sinusur man kalak Samaria tujunna mereken kuasa man kalak enda gelah kalak Samaria pe lah ia biar-biaran jadi pengikut Kristus, lah ia biar-biaran jadi kalak Kristen sebab ia lanai warga kelas 2 tapi seri kerinana kesah si badia roh man banta bagi si padankan Yesus lakam kutadingkan melumang ibabo dunia enda tapi roh kesah si badia ku pesusur kesah si badia si nemani si ngajari si empatenang pusuhnu lukan erpa dan kam ngin engkelengi di bata teman manusia raskrina tinepa di bata ibas doni enda adi tuhu bagi atendu nindulah skala-skala tuhu bagi ateku sidahi gundari Tuhan di bata alu pertoton sekalak-sekalak nina ibas ukurna. O Tuhan ku lebuh kami bas kelmung kesusahan simbaga senari. Dangkahkan perderkuhku o Tuhan. Bagikan sorangku mindo penampat. Adi atindu ertak-tak karena dosa kami. Sengin banci pulah ibas uku mendunari. Tapi ibas kamli pengalami dosa. Telah kami malang man bandu. Amin. Buatkan enda makulangku si berekan man gunandu. Lakukanlah bagi guna peringat-ingatan nangdangi aku. Buatkan enda makulangku si berekan man gunandu. Buatkan enda makulangku si berekan man gunandu. Lakukanlah bagi guna peringat-ingatan nangdangi aku. Iberikan naman ajar-ajar nanina, buatkan pankan, enda makulangku si berekan man gunandu. Lakukanlah bagi guna peringat-ingatan nang.
Bagi peken sadung man Ibu Yesus calung jenari nina buatkan calung enda padan simbaru ibas darahku siniamburkan man gunandu lako pengalami dosa bagilah perbahanandu tep-tep kali diinem kam lako peringat-ingatan nangdangi aku buatkan calung indah padan simbaru ibas darahku siniamburkan man gunandu lako pengalami dosa bagilah perbahanandu tep-tep kali diinem kam lako peringat-ingatan nangdangi aku bagi pekan saduman ibu Yesus calung jenari nina buatkan inemkan kerinana taresa calung indah padan simbaru iba saudaraku siniamburkan man gunandu lako pengalami dosa bagilah perbahanan tu tetap kali diinem kam lako peringat ingatan nangdangi aku